tao, o tanggana kaing kulening yato, balumong balong at yunaing Pasko. Kalaming Pasko, kalaming Diyos, kalaming ganda, kalaming tao, kalaming Pasko, kalaming yato, kalaming tula, kalaming Potang nalanong sandataring tao, potang ding sundang gawandong panyarul, potang tinugnangin sablang sigalot, balumong balong at yunaing Pasko. Kalaming Pasko, kalaming Diyos, kalaming ganda, kalaming tao, kalaming Pasko, kalaming yato, kalaming tula, kalaming Taong maglakaking karalumduman, masalang sulugar elaling toya, anak ni bait yaking lalabangan, tintang naing kaligtasan king yato. Kalaming Pasko, kalaming Diyos, kalaming ganda, kalaming tao, kalaming Pasko, kalaming yato, kalaming tula, kalaming Sana king yato miral katuliran, sana laganap naing kapayapan, sana king usuning kaulugungan, sana king yato aldo aldo Pasko. Kalaming Pasko, kalaming Diyos, kalaming ganda, kalaming tao, kalaming Pasko, kalaming yato, kalaming tula, kalaming Kalaming Pasko, kalaming Diyos, kalaming ganda, kalaming tao, kalaming Pasko, kalaming yato, kalaming tula, kalaming Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamban. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungup isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungub pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilug at kilwal pisamban. Panayon talad ng ushers para duwangan din kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan.
Iyatsyat la din adwang gamat o palad, para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng anggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form. Tao, o tanggana kaing kulening yato, balumong balong at yunaing Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin banwa, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin sandataring tao, potang din sundang gawan dong panyarul, potang tinugnangin sablang sigalot, balumong balong at yunaing Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin banwa, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin Lakaking karalumduman, masalang sulog arelaling toya, anak ni bait yaking lalabangan, tintang naing kaligtasan king yato. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin banwa, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, sana king yato miral katuliran, sana laganap naing kapayapan, sana king usuning kaulugungan, sana king yato aldo aldo Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin banwa, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin banwa, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin Potang dirim laing tiyugnanin gangin, potang saslag noring puso ding tao, potang gana kaing kulening yato, balumong balong at yunaing Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin banwa, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin Potang nalanong sandataring tao, potang din sundang gawan dong panyarul, potang tinugnangin sablang sigalot, balumong balong at yunaing Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin banwa, kalangin tao, kalangin
masalang sulugar lalintoya, anak ni bait yaking lalabangan, tintang naing kaligtasan kinyato. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin magmamaraging tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin Sana kingya tumiral katuliran, sana naganap naing kapayapan, sana king usuning kaulugungan, sana kingya tu Aldo Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin magmamaraging Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kaya katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng Yesu Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa apong grasya, ginuming Diyos, king kaladwang mo. Arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Yesu Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Yesu Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimuing sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimuing sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, iyanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan na mititipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakasiguraduana, isulat karing karelang contact tracing forms, inkompleto ang pong updated a detalye din kay katamong seat number, pakapaskil laking lalamda rin kay katamong loklokan. Maya payabak po kay kayungan, mitipon tamong ini batang samban puryan at pasalamatan,
ing malugod at mapamakalulong Diyos, kaniting Santa Misa, pasalamat lapo ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Lalik and Bulanadi family, Castro and De Leon family, Chito and Tec Ocampo family, Marvin and Mie Banting family, Apong Bising Pinlac and family, Abilina Banal, Nestor Banal, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Sian Adriela Calar, Rian Margox Calara. Para king Aldo, anibersaryo ning kayang kayabaitan ng Salvacion Nilio. Para king physical ampong spiritual pamipasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Apong Pew and imang auring between and family. Para king kapaldana ng pamikatawan ampong spiritual ng Carlos Galban, Ansi Javier, Arnel Pinlac, Rosini David. Para king kayadwanando at pamanantabe ng Banal Espiritu dari families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Mervin, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitug and family, Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Doctora Gemaline Hueco, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Mr. and Mrs. Brian De Mata, Ding Aida Matthew Marcelo. Para king malagwang kapaldanan dadi Father Elmer Simbulan, Sister Agnes Goyena OCD, Christina Swing, Sel Timbol, Herminia Reyes, Jonel Lingat, Ashley Maria Kalingo Boyle, Gildo Manalo. Ganakantala naman din kaluguran tamong Meyango Nabie, lalong-lalo na di Bishop Oscar Cruz, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Monsignor Francisco Lansang, Monsignor Rustico Cuevas, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Leobardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Father Erwin Bulaon, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Teresita Wilkerson, Johnny Uy, Aurora Nepomuceno Valdez, Richard Tan, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco de Choco, Natividad de Choco, Josepina Tolentino. Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bongkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Cecilia, Lolita, Vicky Manalili, Abraham Tayag, Ana Marie Santos, Sonia Umandal, Agapito Maneses, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Librado Sikat, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Eloy Antonio, Buenaventura Cruz, Misael Presas, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Anisha Aison, Norma Disonglo, Rosita Sheponco, Jesus Sheponco, Antonio Yabut, Asuncion Yabut, Sofia Tanglao, Maria Teresa Andrade, Jonisha Aison, Pablo Aison, Willie Suarez, Marquez Aison, Angelo Rodriguez, Carlito Mendoza, Manalito Gueco, Soul Nearest the Gates of Heaven, Felipe Tan,
Primitiva tan, Angelito tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Maria Pangilinan, Antonia Pangilinan, Felicida Pangilinan, Alfredo Sionco, Sabina Sionco, Lucila Canyong, Flora San, Francisco San, Amado Aeronulud, Carmelo Tarzan Lasatin, Rosario Aquino, Marian Nang, Marcos Lumanlan, Josepina Pineda del Rosario, Fatima Alamo Padit, Arsenia del Rosario Pacho, Pedrito Simeni, Elisa Simeni, Horacio Reyes, All Souls in Purgatory, Hermenegildo Policarpio, Herminia Policarpio, Liborio Policarpio, Jose Manansala, Consolacion Manansala, Anita Manansala, Iluminada Austria, Mamerto Austria, Sesundo Sala, Galang. Mga ditala naman ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Potang saslag no ring puso ding tao, potang gana kaing kulening yato, balong balong at yunaing Pasko. Karangin Pasko, karangin Diyos, karangin banwa, karangin tao, karangin Pasko, karangin yato, karangin tulang, karangin Potang nalanong sandataring tao, potang din sundang gawandong panyarol, potang tinok nanging sablang sigalot, balong at yunaing Pasko. Karangin Pasko, karangin Diyos, karangin banwa, karangin tao, karangin Pasko, karangin yato, karangin tulang, karangin Taong maglakaking
masalang sulugar elaling toya
Talakad tamo po, ing magmisa tamo po Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Ilagyanit pam poning anak ang poning Espiritu Santo. Amen. In grasya ng ginutang Yesu Kristo, in lugod ng Diyos, at in sala ng Banal Espiritu manatiliya kaya tayungan. At kaya ka, Antemorin. Ngayon aldo iti pagmasusyan tamo po, in kapiestana ng Sagrada Pamilya. Holy Family. Iya mo po masayang pamilya. Iya mo po mabanding pamilya. Nune banal a pamilya. Jesus mibay tsaking metong a pamilya. Malyarya pong ti pakete king yato.
maragul neng tambing, pero biryanang mibait siya king metong a pamilya, buri ng sabihan, kailangan mibait siya'y Kristo, karing ganaganang pamilya, ban kanita maging banal la ring pamilya, king kapamilatana. Pangaditala po rin kakatamong pamilya, maging banal la sana, king kapamilatana ning ginutan ni Yesu Kristo, abiyit na ning indong Birhen Maria. Sisyanta pa mo ping kakatamong kasalanan, para karing penandit, tayak tinggap ing mibait at tagapagligtas tamo, manyawat tamong kapatawaran, karing kakatamong kasalanan. Aminan ko, King Diyos, Amayapayan tuto, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kumbina, king isip, amano dapat, at miyaya liwang kakulangan. Uli nito, ipanigapukukan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablangangel ampong santos, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. ing Diyos, amayopayin tuto, pakaluluwa na katamo, at king pamapatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sa king Bie alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo. At kingyato kapayapaan karing taong kayang kaluguran. Ginong Diyos, harining banwa, mayupayang Diyos sa tipa. Sasambanda ka, pasalamatan da ka. Pupurianda ka, paulining kekang ligaya. Ginong Jesucristong bugtong ng anak ning ipa. Ginong Dios, Cordero
O Diyos ay kami, binyeme king anak mo Yesu Kristo, ing palin at kapanatagan ning meto nga pamilya, kambe ng Maria at Jose karin Nazaret, bustan mong ing anak mo, makirakaya naman king bering sa blaming pamilyang Kristiyana, at gawan din kang Santa Iglesia, meto nga kapamisanan anong nuke mabiyasang tangga, at sumaup king metong at metong anting galamin aning meto nga pamilya, itiadwan mi keka king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Ingginu parangalani ing tatang karingkay ang anak, at pairal na ing matulid ning meto ngay ma karingkay ang anak. Nino manggagalang kang tatang na maglarin niya karing kasalanan. Nino mang parangal kang imana, kawangis ne ing metong atitipon apibandyan. Nino manggagalang kang tatang na tumulaya karing sarili ng anak, maramdam niya kingaldo manalangin niya. Ing makabang biye, miraskeya agagalang kang tatang na, nino mang epaso kalalub kang imana, papakit na ing kapamintuaning king Ginoo. Anak ko, lingapan me itatang mo king kayang ketwan, eme palungkutan kabang mabiya. Ang yamang miminani kay sipan, ipakit mo kaya ing lunos mo. Eme lalapas tanganan king kabayangnan mo at sikanan. Uling ing ganaka king meto nga tatang, makalingwan, nune bagkus magsilbing pamayad, karingkekang kasalanan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapalad laring tao maminto king Ginoo. Mapalad la ring taong maminto, King Ginoo. Mapalad laring tao maminto king Ginoo, at mi bebe tutupad karingkayang kautusan. Mga biyayan ka king bunga ning kapagalan mo, maging masaya ka at minawa ka biye. Mapalad la ring taong maminto, King Ginoo. King pibale-bale mo, ingke kang asawa, mangariya king ubas amabunga. Busal ning pibale-bale mo, ding anak mo, mangari lang sagiwang olibong tanaman, makapadurot, king kekang dulang. Mapalad la ring taong maminto, King Ginoo. Makanyanyang mipala, ing taong maminto king Ginoo. Ing Ginoo, bendisyonan ka sa manibat king Sion. Akit mo sanang minawa, ing kabiyayan king kekaban ning biye mo. Mapalad la ring taong maminto, King Ginoo. Pamamasang iba't isulat ng San Pablo, Karentao, Colosas. Kapatad, ikayo'y imbalen a pinili ng Diyos. Kaluguran na kayo, o liniti, kailangan kong miblas, king laus pusong pamaglunos, king ganaka at kababang alub, king kamo at kapibabatan. Mipapanupaya kayo, at mipapamatawad kapilanman, at inyang panginakit ininuman king aliwa. Pepatawaran ako ng Ginoo,
Inya, ikayo man sana, may papamatawad kayo. Idagdag mo babaw niti ngan inlugod. Uling itiya in bubuklod king ganap papamis sa sammetong. Magarisak karem pusoyo ing kapayapan ng Kristo. Uli para kaniti kom may ngayawos bisa metong anting galame ning metong mong katawan. Maging mapasalamat ko sana ingamano ng Kristo labis-labis sanang manatili ka rin puso yun. May tutuwaran kayo at may panusok kimi mong kabyasnan. Kambening kapasalamatan ang makasalala ka rin puso yun. Dalitanan niya in Diyos ka rin salmo at himo ang pong banal adalit. Nanuman sabyan yu o daptan gawan nyo ngan kilagyuning Ginong Esus. King kapamilitan ng pasalamatan niya in Diyos ay pa. Ikong babaeng talasawa, manusig ka ring asawa yu. Uling itay in sukat yung daptan antimong Kristiyano. Lalaking talasawa, luguran nyo lat pakiutusan mong yumo ring asawa yu. Ikong penganak, maging paminto ko kareng pengari yu. Kapilan man, uling itiya in babiatula king Ginoo. Ikong pengari, iyula parating kakamwanan ding anak yu. Pota, mga sirala, lub. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mag-arisa ka rin pusuyo ing kapayapaan ng Kristo at ing mensahe na labis-labis miye ke kayo. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayo. At keka antemurin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya keka ogin. Miras Ingaldo, Banto Paranda, Riose at Maria, inggiyutos na ning batas ng Moises, at gampanan ing seremonya ning pamaglinis. Inya delari ing anak karin Jerusalem, banidaon de king Ginoo. Iti ing makasulat king kautusan ning Ginoo. Ing balang pangani lalaki, kailangan niyang mitalaga king Ginoo. At mintala naman karin banmidaon sakripisyo antimoy giyutos na ning kautusan ning Ginoo. Kaparis apati-pati, kaparis abatu-batu o kaya adwang pitsud. Ating metong alalaking manuknangan karin Jerusalem, ing lagyo na Simeon, metong yang taong mayap at makitakot king Diyos. Panayan na ing pangligtas ng Israel, ing Espiritu Santo at Tsukeya. Pepabalo na kaya ng Espiritu Santo, king eya mate, hanggang eneakit ing Kristo, apengakuna ning Ginoo.
Kigagyag ning Espiritu Santo, linubya Simeon king templo. Inyang ding pengari ng Jesus delari king templo, bandaptan ing yutos na ning batas. Kimuna ning Simeon ing anak, karing kayang takde, at pepasalamat siya king Diyos, ngana. Kino, ngining tiparan mo na ingke kang pengako, paboren mo ning painawa iningke kang alipan. Igit na namurin ding mata ko, ingke kang pamagligtas, ake kang sidyag, king arapan daring bansa. Meto nga sala, apakilala, king ke kang dalan, karing pagano, at munye dangalan, king Israel, ake kang balen. May pamulalala ring pengari ning anak, king sinabi ng Simeon, tungkol king anak da. Benendisyonan na lang Simeon, at nga kang Mariang ima ng Jesus. Piniline ning Diyos iting anak, para king kapahamakan, at king kaligtasan daring dakal king Israel. Makatalagayang maging tanda, ay ba't king Diyos, dapat ding dakal at tao, libakande. Makanyan mi bulalag, ing isipan ding dakal. At ing kalungkutan, akasing taram ning metong asundang, sugatane ing pusong. Inyang ato parandana Riose at Maria, ing sablang adwa ning batas ning Ginoo, migbalik lan Nazaret, Galilea, ing balen dang Tibuan, at ing anak meraguya at meging masikan, may biyasaya at ing bendisyon ning Diyos at yu kaya. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian keka, O Kristo. maya ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Good morning kaya katamongan po, meto nga mauran palang abak. Pangaditala po ring mituran keng Bagyo Mekat o kaya keng uran ting makalbog ngeni pong kasalukuyan. Ngening magkakasakit la, iyabetala po karing kaya katamong panalangin. Ngening aldoy iti pagmasusyan tamo po ing kapiesta na ning Sagrada Pamilya, Holy Family. Mibay siya Jesus, king meto nga pamilya, ikita mo po inyang Biyernes, Paskong pangabay ning Ginoo, at ngenit dirin ang tayang ulaga, importansya ing pamilya. Mibay siya king metong a pamilya, at pepabanalani ing pamilya ning Nazaret, Jesus, i Maria, at Jose. O ini po niya, ning misan nga tamo, sus, Mariosep. O tang masdan tamo, sus, Mariosep. O ini po yung sasabihan daring balatong, sus, Mariosep. Shortcut niya po ning Jesus, Maria, Jose. Inpigunaman tamo po ngeni, ining biyeyo kayong talasawa, lawin niya po yung pamilyayo. Ing kanakong homilya, maka-address siya, emo karing talasawa, none karing dalaga pa, ang po pang malapit ng makyasawa, ang po papuyi kayo, ikayong talasawa na, at atina pong anak, o kaya anak, at tuning pamilyayo. Umpisan kaya po ken metong akwento. Medyo matura yung kaya, matura yan. At yun pong metong ay anak, 12 years old, merakapyang mena ko. Inyang in-interview ding pulis. Kitnande, naning lagyo mo anak, ing lagyo ko po demonyo. Demonyo?
Paglokuan mo kami, ngaran ba kanya ding pulis? O sindura, o itata mo na nung lagyo na, ing lagyo na po Satanas. Satanas, o imamog na nung lagyo na, ing lagyo na pong mako daldakina nga na. No ka rin ka makatuknang ko po king impyerno nga na. O ba't makanyan lapureng lagyo? Kasi pala darandaman na ka rin pengari na potang mipapatela. Potang mimwala mipatela ring mi asawa, nga naning babae king asawa na, Hoy, Satanas! Makukakin. Kay ba't ing anak kikyakya, ika demonyo makukakin, nga namna niya, iyabala na ning anak demonyo yay lagyo. Kay ba't makibat siyang lalaki, ika daldakina, nga nasasabi, daldakina ikang mako, nga na. Kay ba't ing lalaki may koya, sige makukukeni, impyerno yay ni, nga na. Nya sasabyan na ning anak, makatuknang puking impyerno, iya po gagawan impyerno, ingke kayong pamilya, gawan yang banwa. Amen? Iya gagawan impyerno, ingke kayong pibale-bale, ingke kayong pamilya, gawan yang banwa. Dapat automatic ing makanyan. Nya ing Sagrada Pamilya metong ya pong modelo da ding ganaganang pamilya. Kailangan ing pamilyayo eya mo masaya, eya mo matagumpe, nune metong yang banal sagradang pamilya. Atin pong masaya, matagumpe, pero ila banal. Makanano yang maging banal? Potang at siya'y Kristo ing ginutang. Karen pong malapit ng makyasawa, naning pake naning pamakyasawa, pake at lu, o ini po yung tuturunan ng Catechism of the Catholic Church, at luing pake, bakit makyasawa yung tao? Number 1, for companionship, partnership, and companionship. Number 2, for procreation. Bangkanita, may kaanak kayo at isundo na ning Diyos ing kayang pamaglalang king tao, king kapamilatan yu ikong miyasawa, at katlo po, self-sanctification, ken kayo maging banal. So number 1, for companionship. Number 2, for procreation. And number 3, for self-sanctification. Number 1, for companionship. Nga na po ning Genesis chapter 2 verse 18, ikit ne po ning Diyos yadan magdilidiliya na nung sinabi na ning Diyos, it is not good for man to be alone. I will give him a suitable partner. Hindi mainam na nag-iisa ang tao, bibigyan ko siya ng makakasama, hindi kasama. Bibigyan ko siya ng makakasama, hindi po kasama. Amen? Inyang ikitneng makanyan, dininaning asawa, kutnanda ko po at suyadan, dininaning asawa, nanong binyan ng asawa, lalaki o babae? Nano po? Babae, lalaki. Di pareho lang lalaki. Dininaning asawang metong a babae. Tutukin ko tang, pilala pong binye ng asawa, metong, adwa, atlo, apat, lima, metong. Ela lima, ela apat, ela lu, ela dua, metong. O ita, ing lalaman na ning Santa Iglesia, manibat paking kamumulan. O yaning plano na ning Diyos. Po? Metong.
kay bat opposite sex, metong nga lalaki, metong babae. Pinili ya pong masalyasay ng asawa yo, peka pili yo po. O may pilit kayo. Peka pili o may pilit. O tagalang may pilit kayo mo. Nanong sinabi ko kaya kayo, niya simbang bengi, o hindi po potang ipaglolola. Kailangan nating kasal. Kasal. Never, never make a woman a mother if you cannot make her your wife. Never, never make a woman a mother if you cannot make her your wife. Kailangan nating kasal. Nano po yung pamiluwanan ng civil marriage, ang po pa yung Christian marriage keng pisamban. Dengalwa nga ra, ay kasal na akong keng munisipyo. Okay ya po yung keng munisipyo keng mayor. Okay ya po ito, it is legal, it is valid. Pero, mas mapepera. Pero, nanong sinabi na ng Diyos, ding piyabi na ng Diyos, eno malyaring pikawanyan ng tao. What God has put together, let no man put asunder, let no man separate. Atin niya palang piyayabing Diyos. King munisipyo po okay, okay. King estado, it is valid, it is legal. O ini po. Halimbawa yung babae kinasalya keng munisipyo, keng mayor, may kasalya keng civil, kay bat nanita, yakis nasal keng pisamban, ing babae, tawya, Cavite. Ba't meging tawya Cavite? Kabit iya pamurin, king arapana ng Diyos. Nya kailangan po kasal kayo keng pisamban at retang epakinasal keng pisamban at tama pong mass wedding o nangyera si kaso. Ding piyabi na ng Diyos at inyang piyabing Diyos. Metong ya kareng sakramento, the sacrament of marriage. Po? Okay ba na ning kasal? Anyapin metong nga lalaki pong metong babae. In kadwa ng pake ng Diyos, yapin, procreation. Makanano lang may kayanak di ngadwang lalaki. Makanano lang may kayanak di ngadwang babae. Ali po? Ela may kayanak. In Diyos isusundo na. O nga na ng Diyos, procreation. Increase and multiply and fill the earth. Genesis chapter 1 verse 28. Increase and multiply and fill the earth. Banyan dandaman dere ni rengalwang lalaki. Ba increase? Pekara kalandori ng anak do. Wari sinabi na ng Diyos, increase. Ini pong multiply, increase and multiply. Naburing sabihan, anak na kang anak, ang yang mo apapakan. Mo man apapakan, masalese po ang apapagaral. Lintolan o karakal, kay bat elar gumakapangan masalese, kay bat ela magaral. Kasalanan mo na naman king Diyos, istong increase ng increase, kay bat mo apapakan masalese, at mo apapagaral. Nanong buri ng sabihin ng increase, tutupin po magpakarakal. Pero, ing buri ng sabihin ng increase, mag-increase na rin anak yu, king kayapan, ampopang kabanalan. Wari, ing Diyos lelangan ng gana-gana. Bayone po lelangan ng tao, keng 6th day. Bayone lelangan ng tao, lelangan na nga ng gana-gana, akailangan na ng tao. At anyang ikit na ng Diyos, ing kayang lelangan,
nga naning Diyos. And God saw that it was good, mayap ing lelangana. Kay bat king kana mayaldo, lelanganing tao, mayap yaing tao. Anyang sinabi ng increase and multiply, mag-increase na rin mga mangayap at tao, ding mga rok at tao, nya ding anak yu, kailangan mayap lang. Para gulyo pong mayap, makanano yung aparagulan mayap, sore nga anak po, ela mo babayit, ibiyayo po yung material abage, at emo material abage no na spiritual, pabinyak yula, pakumpil yula, mag first communion la, turuyong pangadi. Nganyang simbambengi, may ngutang ko, nino kaya kayong pengaring tinurong pangadi. So ito pong maminyak ko, agad kong sasabihan, ikayong pengari, kasi po, itamo mong maminyak anak, dengalwang religion, bibinyagan dala po tang maragula. Turuanan do pa mo, kay ba't binyagan maragula? Itamong katoliko, binyagan niya nga nakamalati. Kay ba't, kabang daraguling anak, turuanan niya, ninong turo, ding pengari. Ikayong pengari, ikayong turo karing anak yu, nanong turuyo, number 1 ako po. Ikayong pengari, pakilalaye ing Diyos karing anak yu. Makanano yung nga pakilala ing Diyos karing anak yu, king kapamilatanan ing kayong pamikalugod, manatili kayong mikalugod. Potang akakida ko ring anak yung mikalugod kayo, agad ding akilala ing Diyos. Tayo akakiting Diyos pero akakit tayo ka rin kalupang tao. Potang akakida ko ring anak yung mikalugod kayo, akakit de ing Diyos. Kayo ing representative na ning Diyos, ketiking yato. Nyay kayong penari, manatili kayong mikalugod, eko mikakawani. Epo? Akakiding Diyos kaya kayo. Nyay tang nadintang kwento ko, impiernuye nga kakit na ning anak. Aluwaing Diyos. Kay ba't din nga kilala yung Diyos, turuanan yung mga di, uling pasapating nga kilala ming Diyos, kailangan makipagsalita ka kayo. Inyapin kayong turong pangadi, alwa po yung siping bale, alwa man lolo po yung lola, noon kayong may asawa, kayong turong pangadi. At the age of 4 or 5, inganak biasa neng mag-memorize. Tatawlinay tang extemporaneous prayer. Turuanan niya po, turuanan niya yung manyiklod, turuanan niya yung papapu, uling deng anak, magsalita la tungkol kaya kayo. Yan po. Lawen mo yung anak, akilalam no rin pengari. Nung lawen mo yung anak, kaya itsura, akilalam no rin pengari, gangi mo ang kakit din pengari. Lawen mo yung itsura yung anak, hama kanya yung itsura yung anak. Pareho lang singkit din anak, anak, singkit ya. Kerak lang ding miyasawa, singkit lang pareho. O rin ding miyasawa, singkit lang pareho. Kabirbralin to ay anak, maragulya mata. O yan makanyan. Bural ya, bural. Ya po makanyan, O ini po, ning pakaturuyo ka rin anak yo, pakamalan kong kapatid. O tang mika Diyos la katawan. Ikayo rin ng makonsuelo. Gustong ng anak alayang Diyos katawan. Makatakot siya. Makatakot siya yung tao walang Diyos katawan. Anyapin ituruye ang Diyos. Pakilala yung Diyos karing anak yun. O ini po yung ikit mene, ngayon kasalukuyan, dakalatukso. Baloy po,
ing metong ka rin sasabihan ko, ulit-ulitan ko. O ini po, metong iya pa ini. Anak, kabang daraguling anak yun, o tang aintindihan na teenager yang kang mabiya, anak, eka, mana ko! Emo kakakuanan, ingeke ka. Sungeke ka, yeke ka. Po? Baloy po, bakit sasabihan ko ini? Ulit-ulitan ko po tayo, dindamin niyang simbang bengi. Anyang anak kong malati, number 2 tamo keng Japan, keng ekonomiya, alayang binatbat in Korea, in South Korea. Number 2 tamo keng Japan. O ba't ngayon maging senior citizen ko, maging kulelat tamo. Deng makapaligid a bansa, mas maulan laki katamo, bagkus Kristiyano tamo. Kristiyanong bansa. Ilay laman Kristiyano. Bakit po makanyan? Nga naning meto nga economist. Father niya makanyan tangin it is all because of graft and corruption. Sabihan niyo po paniyong sasabihan ka rin anak yung anak, ekamana ko, ekamangwa. O ini po, metong pangikit, ing Pilipino in general, ing Pilipino, malagwayang i-bribe. Dimdamye po, malagwaming asuhul ing Pilipino in general. Basta tating makanyan. Baluya po yung Great Wall of China anyapin tela kadita bang kanita rin kalaban da ela makalug. Nyating Great Wall of China bang kanita rin kalaban da rin China ela makalug. O nang ginawa la pong gate, ating gwardiya, aldoldo. Baloy po makanano lang bilog. Den kalaban da, si hulan dala ding detang gwardiya ketang gate. Suhul, anya milubla. Baloy po'y mayakit kaya katamo. Eda katamo ay invade through gera. Eda katamo ay invade king kapamilatanan ng gera. Nune ay invade da katamo king kapamilatana ning pera. Pera. Malagwaya kanong i-bribe suhulan ing Pilipino ngeni. Amen. Pakaturoy po ni kareng anak yo ing lugod, ing respeto, po, ing fidelity. A successful marriage cannot be measured by how many children you have. You can only measure a successful marriage by the fidelity and faithfulness that you show to your spouse. Fidelity, karakalda pureng unfaithful ngene, ela maging tapat king karelang asawa. Faithfulness, fidelity, commitment, king biye talasawa. Po? Ating katluso, in purposes of marriage, for companionship, for creation, procreation, ang popang self-sanctification. In katlo, ken ko po maging banal. Makanano kayong maging banal, nga nanitang meto nga sinulat, maging banal yung pamilya, it is not by accepting the hardships, the crises, the sufferings, but by being faithful to God
and to God's will. God and God's will. Tanggapan niya Kristo keng pamilya. Kristo yung maging sentro ng balang pamilya. Ban kanita maging Kristiyana yung pamilya. Tanggapan niya Kristo yung maglibutan keng balang pamilya. At gustong miglibutan niya Kristo yung ing mapalyari buri alwa ing kaburian tamo alwa ing kaburian nyo ikayong miyasawa none ing kaburiana ning Diyos. Agyang mga di ka, agyang sisimba ka, mo naman gagawan ng kaburiana ning Diyos, kapamurin maging banal. Ing kabanalan at tsuketang tanggapan ning Diyos, kay ba't gawan mo ing kayang kaburian. Not my will, but yours. The will of the Father nga ng Jesus. San Jose, burine pong kawan niya ng Birhen Maria, pero may kirandam niya king anghel ng Ginoo. Kewan yan, that is the will of God. Mama Mary, makanyan muna naman, makananong mapalyari ka na ako, may tungkong dalaga, may kadayabisa, pero bandang tauli, fiat, yes, I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Yes, yes. Jesus, not my will, but your will be done. In kaburian na ningigpa, o'y tapoy kabanalan. Potang mga di ka, potang sisimba ka, adwan mo, Ginoo, nano po yung kaburian nyo? Aliway kaburian ko, yung magawa. Noning kaya kayo. Atin pong krisis, ating kasakitan, king biyeyo, gana-gana, agyang iken pari, ating ken kasakitan. Ikayong talasawa, o neng kailangan manalig ka, magtiwala ka king Diyos. Manalig, magtiwala, ampong maminto. Kamo maniwala, kamo manalig, kamo magtiwala, none, maminto ka. Kinapong Ginoo. O yan po yung kabanalan. Nga sana ngayon pagselebran tayo, yung kapiesta ng Sagrada Familia, tanggapan tayo Jesus, karing puso tam. Tanggapan niya Jesus, maging sentro na ng balang pamilya, pankadita, maging banalya, in balang pamilya. Amen. Ipasiyag tamo po ngayon kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diosig pang mayapayan tutu, lina lang kimbanwat yato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mi bait kang Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tini paya karing mete, king katlongaldo sinubli ang mebye. Pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyosig pang mayupayan tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, bang mukum ka ring mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santos, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alang angga. Amen. kaniting kapiesta ng Sagrada Pamilya ng Nazaret, manalangin tamo king Diyos sa igpatamo, anting meto nga pamilya ng anak ng Diyos, nga tamo pong sumabi, pakiramdaman me ingke kang balayan, o Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan, o Ginoo. Para king pamilya ni Diyos, kin Santa Iglesia, bang manatili ng pagluwalo ing kagalangan kimbe, ing kabanalan ning kasal, at ingawos king katapatan at lugod, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan, o Ginoo. Para kareng ima, akalupa ng Maria,
ating pusong mong lugod at spiritu ng kasuywan. Para kareng ima, alang kupas lilingap kareng karelang anak, at mituturo kareng lang kaya panalog at tetagan, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan o Ginoo. Para kareng tata, akalupa ng Ose, masipag, masakripisyo at susuyo kin Diyos, para karing pengaring misasadya kareng karelang anak, bang maging malaya at responsable, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan o Ginoo. Para kareng miyasawang mabibi, antimong mikikilala, bang atuklasan deing metong at metong king kapibabatan, kapatawaran at kapanaligan, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan o Ginoo. Para kareng anak, bang kabang daragula, may kautang lalub kareng karelang pengari at pasalamatan dala. Para kareng apo, bang ding anak at apo, so pandalang at luguran, ing karelang ketwan, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan o Ginoo. Para kay katamongan at tsuketi, ang makatipon king Eukaristya, bang makirake tamo kimbe nat malasakit nimbalang metong anting maragul ang mikakalugod na pamilya, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan o Ginoo. Ngeni adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ikpami, Jesus, meragulya king metong ang makataong pamilya. Itururak katasana Jose at Maria at pabustanding dagol Jesus ke katam. Bulinging Ginoo manggaman king alananga. Amen.
Manalangin tamo kapatad, baniting kakatamang daon matanggapya arapaning Diyos igpang mayupayng tutu. Tanggapan sa ning Ginoo itindawon karanggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king katami kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan meeting sakripisyo at king kapamilatan ding panalangin ng Maria, ing Birhen induning Diyos, at ing esposo ng Jose, pisan metungano sana ring kaming pamilya, king kapayapan at lugod, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka antimuri, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Iso-Kristong Ginoo. Kingaldoy ti kakatman mong tula ring pusumi, ngening akikilalami kang Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapat ngeni mayakit siyang anting metong kaya kami. I Kristo ing anak mo bayo pa ing sablang panawon, dapat ngeni mi bayit siya king panawon. Di natangyaban iyang at ing sablang bagi king kayang sarili, ban ibalik ing pamisan metong king kabilugan alelangan, at tayran ing ketawan ibat king pangawali na king ketang kayarian. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banbo, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alam tuknang babye kapurian keka, at ngaming magkanta. Tunay kapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingay king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ning kinuming Jesu-Kristo. Bayami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, pirasone, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti
ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang bibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepaliran mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansan ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang obispo at ding pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang mayang na biye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kaya bening Juan a Virgen Maria Induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Esu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya, igpang mayupaing tuto, kagom ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan manggaman king alananga. Abi-abi, mi kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayang ingig pami.
Ikabos mo kami o ginuking sablang narok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, banking kasaupaning kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nonelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kabarian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, Antimorin. Ipakit tamo pong hining mikakametong tamo king lugod at kapayapan. Waning kinutang Yesu Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, ako matampan tanggap kaya ka. Ikasming man, kumayat na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamagkomunyon, pakisabi pong mayap karing sablang makasadyang makinabang na manatili tamo pong makatalakad at paninayan tala king kaya katamong pwesto ring EMDC o pari. Para naman karing makasadyang tanggap king katawa ng Kristo, lukluk tapo at siklaw tamo po, dakal pong salamat.
Manalangin tamu. Alananggang igpa, pag nasanming mi biyebye antiri Jesus, Maria at Jose, king kapayapan kayabe mo at ning metong at metong. Iti sanang pamakinabang pasiknangan na kaming marap, karing kaligaligan ning biye. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pangadyan tayo in orasyo, imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at mekamate na karing takalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mangpat king pangakalat na kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses at ing sablang lilingap karing bisalunan ban makasuyo karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin mula retang miyawan na, kumayap na lasan ang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman lang alananggang kapainawan, tetang mayang nabiye. Ibiyayo po kaya kami ing kalam ning pamanisi at pamagbaliklub kaya kayo. Itasan ng king lugod, magsisi kaming atin malalam alungkot para karing anggang pamikasalami kekaw kaya beding kasalanan ning metoy yato king kabang ning panawon. Pagkalang kaya kami ing grasyam kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla at ban makasaog kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipanigapumi kekaw, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, metong mo king Pangadios, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kami, magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana'y pisawili ing aklis mi keka, king kakulangan mi, no nebakkus, ikabos mo, kami king sablang panganib, o maligayat kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calutsod. Ipanalangin mo kami. December 31 po, Thursday, December 31, Thursday, 6 p.m. atin pong Holy Hour and Adoration. Bilang pa, magsadya mo na naman keng darat ang abayang banwa. Kaiban na po nito itang alas 8, maganaping Santa Misa. So 6 p.m. Holy Hour and Adoration, 8 p.m. Holy Mass. Kaibat po itang bayang banwa, Friday, ing misa tamong alas 6 ning abak Kapampangan, 7:30 ning abak English, 9 a.m. English, 4 p.m. Tagalog. Po. So 6 Kapampangan, 7:30 English, 9 English, ita pong alas 4 Tagalog Mass. So Friday po ita bayang banwa, karing chapels atin muna naman po 6 a.m. sa Nicolas,
7:30 a.m. San Vicente at 9 a.m. San Pablo. Paulina po niti December 31 ampong January 1 makasarala po ring opisina tamo king kakatamong parokya. December 31, January 1 makasarala po ring opisina tamo. Bibuklat la pamo ring opisina January 2, Saturday. Kaybat itapong kakatamong little fundraising sale at Depacio. Kaya kaingan po, dakala salamat. 3 purposes of marriage for companionship, procreation, ang po pang self-sanctification. Pakaturwanan niyo po rin anak, maging kayanakan la rin, ilang pag-asa ng kakatamong bansa. Dapat nung iyo pakaturwanan, di kayong pengari, ela po maging pag-asa. Uling pakaturwanan, uling datanging panawon, mamakyasawa la po rin. Alang eskwela keng pamakyasawa, bisa kang magpare, mag-aral kang 8 banwa hanggang 12 banwa. Bisa kang maging doktor, mag-aral kang malwat, engineer, architect, nursing, o ba't kang pamakyasawa lapong eskwela. Ing peka eskwela ya pining pamilyayo. Pamilyayo. Nya i-prepare tala po. Prepare. Nga na pinitang sinabi, prepare your children for the road, but don't prepare the road for your children. Prepare your children for the road. Patakeng dalan makanyan, baku-bakuyag, o patagan niya, masanting po, isadyayeng dalan karenganak yu, aliwa po ita, isadyayo ding anak yu, keng dalan. Alwa itang isadyayeng dalan para karing anak yu, alipo yung makanyan, isadyayo ring anak yu. Turwanan niyo pong magluto. O reni po, sasabihan ko uli nga ako, anak-anak ko pa, biyasa na akong magluto. Biyasa kong mamipi. Biyasa kong mamilansya. Ngayon may kasakit seminaryo. Ding anak niyo po, turwanan niyo ang magluto, nang misan sasan ni lalaki at ang sumangit. Kay bating lalaki, masyalan niya kayong pamangan, biyasang magluto. Miglagayang ebon, may dulok ya pa yung ebon. Maglagayang ebon, madulok ya pa yung ebon. Ginuko. Baka turuanan niyo pong magluto, maging masipag kayong bali. Naman niya gana-gana, makapagkasawang makwalte. Gumamit, mamipid, nung dampang ating washing machine. Turwanan niyo pong magobra king bali. Nya tininanakatanggamat ni nga pong Ginoo. Masipag. At kayong penganak na nung penga ko na nandin katang first reading na po second reading at niya pong penga ko yung Diyos karing penganak amalugod pengari. Pagsilbihan nyo rin kayong pengari, eyo papaboren po tang tumwala. Uling nga na, po tang luluguran mo ring pengari mo, ingatan mula, lilingapan mula, mo papaboren, antika mo waring mamayad kasalanan. Adanti mo rin, ing taong penganak, ding anak, amapaminto, karing pengari da, kumabala, diye, nga na po keng Biblia. Eka kumababe nung maminto ka? O eka maglasing, inom na yung inom. Eka sisigarilyo, ay kanyaman yung sigarilyo. Babawal din yung sisigarilyo, babawal din yung sige pa mo rin. Bandang tali, may kasakit-saking puso. May teya. Pero nung mapaminto kang pengari, maminto kang pengari, maminto ka King Diyos. Amen. Bisa ko pa pong hanggatang alas 12.
Ulitin pang tutuking misa po tamimwayan tutuking pari ka na po. Po tamimwayan ya stune po kinin So kaya kayo man po dakala-dakala salamat. Talakad tamo po. Ingino manatili kaya kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ning malugod at Diyos at ding kaya kayong pamilya. Ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daong ne, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan tamo ing metong at metong alawot king bawat metong. Pakisabi mi pong manatili tamo karing kaya katamong pesto at panayan tala po din kaya katamong asherets. Ituruda po kaya katamo ing istong dalanan palwal king kaya katamong pisamba na maragol. Paga na kami po na etala po kakalingwang babaldog ding contact tracing forms king kaun ang makakabit lele darempasbul. Dakal pong salamat. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lumog isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lumog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilug at kilwal pisamban. Panayon tala ng ushers para duwangan din kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan.
Iyatsyat la ding adwang gamat o palad, para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng anggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form. Diyos, dalangin ganda, parating taon, dalangin Pasko, Benignum Beatum, dalangin ulan, dalangin din. Potang nalanong sandataring tao, potang ding sundang gawandong panyarul, potang tinugnangin sablang sigalot, balumong balong at yunaing Pasko. Dalangin Pasko, dalangin Diyos, dalangin banwa, parating taon, dalangin Pasko, Benignum Beatum, dalangin ulan, dalangin din. Taong maglakad king karalumduman, masalang sulugar elalin toya, anak ni bait yaking lalabangan, tintang naing kaligtasan king yato. Dalangin Pasko, dalangin Diyos, dalangin banwa, parating taon, dalangin Pasko, Benignum Beatum, dalangin ulan, dalangin din. Sana king yato miral katuliran, sana laganap naing kapayapan, sana king usuning kaulugunan, sana king yato aldo Pasko. Dalangin Pasko, dalangin Diyos, dalangin banwa, parating taon, dalangin Pasko, Benignum Beatum, dalangin ulan, dalangin din. Dalangin Pasko, dalangin Diyos, dalangin banwa, parating taon, dalangin Pasko, Benignum Beatum, dalangin ulan, dalangin din. Ening yato, balumong potang saslag noring puso ding tao, potang gana kaing kulening yato, balumong balong at yunaing Pasko. Dalangin Pasko, dalangin Diyos, dalangin banwa, parating taon, dalangin Pasko, Benignum Beatum, dalangin ulan, dalangin din. Potang nalanong sandataring tao, potang ding sundang gawandong panyarul, potang tinugnangin sablang sigalot, balumong balong at yunaing Pasko.